isi karibia khe phan ke men naya birta karibia ham phanga phan isi nong mia birta malong news kelang arat do ana phan labang so birta ke men nilitum nang pachinik pu inut karibia nim sopi lokacharli ke thek pikabang lokacharli ka chipaduk theka jok wareng kolosi ke klemjima chongwai kroi alangli lake ka chipaduk ajoy neglo nonapor ke government a wareng ke long ke sung pik lasona pora hotsi inut karibia nim sopi ke sarkara wareng kolosi ke klemjima chongwai kroi alangli ke kapre kali karibia sami arnikal lekthepi alangli hemla ke hanjang langsu alangli ke inut government lp school along ta thanbanga ke hoi lamate headmistress ihut klemlu laso phi ka chipaduk pik lapen ke charli ke thek pika jok college along assistant professor aboreng tar long thulu lanchot kali sinon ke asamang kangalong ke the naya boreng scsc che palong tanglu asamang kangalong ki sung naya boreng asat lang wate assam public service commission 2020 asat lang che pa ondun si hanjang lang so sami arnikal lekthepi scs che pamandun lasona birta henlo khe phana leke don naya birta laso ning karong memi birta arjilong si hanjang lang solong pennangan hamphanga songatum archodang laso karchodam hot hanjang so sport association hanjang lang so bazar committee hanjang lang so press club hanjang lang so nimarli asong hanjang lang so youth club hanjang lang so karibi jutang asong terang pencheng lokatum chetong do news desk report malong news